Hai kulei pi baro ki parabange khantam ki perlok ki bi ki jonga ki baju snotanat ban snap ban puli ka ti ngejong blai la kalong ha ki kotba ka Bible lani lengba kini ki rensan social media khantam lengba kini ki channel ngadwai bo musim jong blai un pela yengi bangi suthu ya ka kitab ka bajeliu ka kitab u Daniel ka kubur ka bangakwa bani sam ha ni kapor ka dei shapang ka arajar laispa snem ka jingbisha lasdang ya ka ba ngan kta saisisin ya ka kitab u Daniel kalanong ka bapra bat kalanong ka bakhandai kimat kilong kumnong ngin khen ya ka ni ka arajar laispa snem bat ka ka jinja hapo ka arajar laispa snem bat ka bakut jongka shwa banganjam shaprang akwa ruban Persuthu shepi iwipiwe ngadon ya ka personal channel ka jonga ka khasi gospel media ka kitab u Daniel bat ka kitab jimpau ngajukran bha hagani ka channel tu ni duai kopa jungi uba habneng nyaingu ime a ublei ubokraw ubala thau phla yengi ubala wan ban pen masuspa yengi bat khantam ubalong ublei jong jikrman ublei jong gajikerman ya gajing bam jukut atrai babahang ya ingu yemi ya kani kalat bangin la ban puli ya kaktin ngajong me kham tam ya ke kitab u Daniel ngadawai bo musim khu jeme unilam ya gajing mod jim khat gajangi todama ikilai kilat kipop ki bangi psusi yemi haka kteng ga jong Jesus ngadawai amen ya kani ke kitab lani ya kani kalanong ka bangin ya puli menta kadai ke jingpteng ke bang nyepuli na ke kitab jong u Daniel kalanong ke banyo bat kalanong ke bapra kum ke jip kemau seisin Daniel kalanong bapra ke dekat ke bakat lai anda kumtang ale snow ya way pat ubakut bau dekran bat way pat ubakut ulaong hauta ubalakran slam kanu kalong kata ka jing itu pau u Daniel u yo i ha ka jing itu pau ka jong u ya kimrat klau ki bakan sha bat ya kijingja ukli ni kejekli slam kanu kalong kata kajing itu pau kabalong shapang ulang brot kamet Persia ulang somo ke Greece bat kabo jong kereng ke barat ke betho ya ka pagan bat ka paparum kinja kini ki eke baro Daniel kalau nombor pra ke dekat ke basau kadon ke jebab ka baong komni bat uloong hanga hadu aja lais pa asni anakum tai kata kejaka kentang on pengkot no aja lais pa asni kabumot aja lais pa asnam nama bakashisni ka tho ya kashisnam ka kum ka kitab jingken kalau no bakasau ka dekat balai sau Ezekiel kalau no basau ka dekat ka banrio haba lapar tu ya u Daniel hadin ka aja lais pa asnam kini ki ike bro kinja kamtam kajebuku ya kajaka kentang ka Bible ko ong kumni ha ga dekat ka bakat riu bat ngalai sngo ya ka tien briu habreng ka wa ulai ka ba perta bat ka ba ong ko Gabriel to persuthu ya uni ubriu ka ba tho ya Daniel shapang kata ka jing itu pau don shibun ki ba u angel Gabriel ula penithu shapang uta ulang brot badan atli kireng bar kumju ulang somo badan kereng ba pla kabatho yi kitu ki hima ki ba ngalap pensyai bat ya kani kebenta ka bangye puli shapang ka aja lai spa snam Daniel kalau nombor praga dekat ke bakhandiu ko angkumni komta ulawan hajan ka bangayeng bat haba ulawan nglasapting bat ngalahap da puluk Henry wong hanga to sothu ko khun ubreu nabagata ka jing tu pau ka dei ya ka por ka jong ka bakot ken kani ka bangi puli menta khamtam ya ka aja lais pasnam kadei ya kisngi ge janga jepi bangi de bantep don ayu hapo kani ka aja lais pasnam ki jingja bar ka bakut jong ka aja lais pasnam kanmau ba kani ka aja lais pasnam kamdei ya kani ka snam jong ka jingya enti ka parthai ka bangi ong menta bangi don hausnam aja apsan kamdei kani handai kadei da ka waipat ka jingkhen Daniel kalau nombor praga dekat ka ba punyo ka Bible ko ong ba u Daniel udah yap ler bat udah pang ka tu kanisni balai
Namar ba ulas ngoplai kata ka jing itu pau. Bat syamla ban soto. Uyap le namar ba soto ya kata ka arja lai spasnam. Uperkat bagi kun Israel. Kilong merau hari nongway hadu kanitili kisnam. Arhajar lai spasnam. Daniel utip bahaya ke jing itu pa jong Jeremia. Bagi kun Israel kin syomrau hari nongway lani hari Babylon tang kembah nyopo teli kisnam. Bad hak ni kepur haba uyo ia kajing itu pau. Ia kalau nong ngepra. Kaba kedo syapang ka arajar lai spasnam. Uladon lupa hari Babylon kembah katway teli kisnam. Jeremia kalau nong bapsan ke dekat ke bakatway. Kakran baki kun Israel kin lomrau kin syapri. Ya usim Babylon kembah nyopo teli kisnam. Ha ka kitab Jeremia kalau nong bap khnai ke dekat ke bashpo. Ka Bible ko ang andala pendap ya kata ka nyopo teli kisnam ke jinglom rau jiki kun Israel. Ublay unsawan menpelat ya ki kun Israel. Daniel uyap le nambar ba soto uperkat baki kun Israel kin syomrau kemba arajar lai spa snam. Daniel kalau ba kendai ke dekat ke bankong bar kabar hadin katway snam. Jong ke jingduai ba lawan ban persutu ya Daniel hak baide bakani ka arajar lai spasnam ka Bible ko angum ni hak snam ka bankong ka batho yu snam san spa lai kunai bisi ka jingsensyal jong usim Darius nga Daniel nglasutu na kitab ya ka jingken jong kita kisnam hak ni galonong ka baknai jong kitab Daniel ka dekat ka balai hadu ka bashipo ka kado syapang bau Daniel kumno bau plai laki jong kipop. Bar kipop jong kun Israel baro. Hak dekat bakat way hado bakat saw. Daniel upen pau hak jeng duai ke jong bau yasai ikmat ublay. Ye kipop jong kun Israel baro. Hak dekat bakat san hado kak kendai. Daniel uyasai nam taki kun Israel baro bakin nyok biang. Ya ka jeng lai doi. Hak dekat ke bakat po hado apply. Hadin ke jeng duai. Angel Gabriel ulawan dan pentingan berban persutu ya Daniel sasisin. Daniel kalau nong berkendai ke dekat ke babsan. Ka Bible ko angkum ni ban sutu ya ke jingken ya ke arajar lai spasnam kumnu kasdang. Totip namar kata batu sutu ban kata ke jingmi no jong kata ke hukum ya ke ban pentemai ban tei ya ke Jerusalem. Kata ke de jing sedang. Ban ken ya ke arajar lai spasnam. Dan lai teliki hukum bala pemi da kisim Medo Persia hakis ni ki jong Daniel. Ka hukum ka bankong bala pemi do sim Cyrus hausam sanspa lai pondri BC. Bala bu jikmau kitab Ezra kalau no bankong ka dekat ka bankong haduk basau. Ka dei ka hukum bala pemi bala sya ki ju ban teipat ya ka temple ban bu biang gi tiar bakentang jong ka hat temple. Ka hukum ka baa bala pemi do sim Darius hausam sanspa ka kenai BC. Labu jikmau kitab Ezra kalau nong bandriu ke dekat ke banyo haduk ke bakat ar. Kadai ke hukum bala pemi ban pendap biang ya ke jengtai ke temple. Ya ka bala sya penwit no bat pentut da kinungsyun. Ka hukum ka balai kadai ha bala pemi do usim Artaxerxes hausam sauspa san punyo BC. Ya uni usnam nyepdiang kum usnam ban kanya ka arajar lai spa snam kum ke jeng sedang. Labu jikmau kitab Ezra kalau nong banyo ke dekat ke bakat way hadu arpo hundriu ya kane ko hukum. Balai bangong bakani kalau ke babiang bangin kenya ke arajar lai spa snam namar kadai ke hukum bala ailan da ke bentaban tei pendap ya ke temple berkantam ka jing lai lu ya kijiu bakin pentemai nikin tepun skam chisnan ya ke Jerusalem kumbalakran hak kitab Daniel. Hak bala airu yaki ya ka bo sensyar sorkar trairi. Di habangi kenya kani ka arajar lai spa snam baka sedang hausnam sauspa san punyo BC. Kakut hausnam syajar praspa sau edi. Kabalong kasnam ka jimukut ya ka jaka kentang. Nganget barok kitip ke BC ke edi hapakanya kini snam. Kadai ka kabajelio bangan keren ya kani dari namar bakapur kamsya nan syim tang ya kamat kabankam.
Daniel kalau nak berkenai ke dekat bab sah ni kaong. Nyopo tayo la pungkut halor kibriu jomi. Ngite bagas tayo kadon nyosngi sin nyopo tayo kalong sauspa kenai posngi lani sauspa kenai posnam katkum kajing itu lupa. Kani kan nyopo tayo namar bakajing ken kasdang na kanihi ka arja lai spasnam kapasdang no sauspa san pinyo bisi. Kani kan nyopo tayo ka sauspa kenai posnam kakut hausnam lai pusau edi. Kumba ka Bible kaong. Nyopo tayo la pungkut halor kibriu jomi. Ya kejat ben riu jiu la kentaj dau blai hausnam lai pusau edi hadin ka jinglen thamau jongki yau Stefan. O balayalap syirham syapa ujus Kris ba udai uta Mesaya ubah hak jini tulpa balak pendap. Ki kam ki apostol kalau nong bahnyo bat rom kalau nong ka bakatwe ke dekat ke bankong tatar ka kedo kumnu ba blai la kentaj ya kejat ben riu jiu. Daniel kalau nong berkendai ke dekat ke bab sau ke orang ni hadin ke nyopo tayo kidon kini jingja ke bawang ban pendap ya ke jing palat ban penwai no ya ke pop ban pelong ke jing besok nak ke benta ke jing momhok ban walam no ya ke hok bam jikut ban pendai laha ban pesle bat kumta terter hapo kini ki nyopo tayo ni kita ki bangi ong kesnam sauspak kenai posnam kidon kini ki jingja ban penwai no ya ki pop kabomot ban pungkut kabomot baya ki pop lamap lemba ka jingwan ujis Kris ubala shimti ya ka jingram jongi rom kalau nong basan ke dekat bapra man pelong ka jing penisuk kabomot lemba ka snam ujis Kris ubala shimti ban pelong ka jing penisuk hapdeng ukum benri bat ublai ubakpa ubah habeneng rom kalau nong balai ke dekat ke bapsan ban walam no ya ka hok bam jukut kabomot Langba ujis Kris badda ka jingit hau nginyo pediang ya kani ka hok na ublay bat ka jing pengsan rom kalau nong balai dekat ba penriu bat ka haba ka Bible ko ong ban pendai laha ya ka jing itu pa bat ka jing itu lupa ka bomot haba ujis Kris ulu laiti ladi kum ujiknya basya ki jing itu lupa jong testament bareng baro ki bekdo syakakam ka jing penyusuk la pendai laha ka jingmut jong ki beri borok bayaki la pendap bala sotu apa terus kalau nong menkong ke dekat makan riu hadu arpwe Daniel kalau nong kendai ke dekat ke babsan tutip nama kata batu sotu bana kata ke jingmi no jong kata ke hukum ke batau yu snam sauspa san pinyo bisi ya ke ban pertama baban te ya ke Jerusalem ya uta ubalasle uta usim kan long nyo tayo bat riu pa tayo on tepat yaka bat kelentish nong bat ke kharai hakipor ba jinjarken kini ke jingja kibaja hapo kani ke nyopo tayo ke balong yaka spasnam sospak nai posnam nyo tayo ngitip bakathau yo sop khnai snam ke bakut hausnam sospa prabisi bat riu po tayo ke banaksa ke badai duspa au sospa lai prusau snam bakut hausnam apnyo kay kabang akwa manong hapdeng kini kisau po kundai snam lai kalat bantay pendap ya ka Jerusalem hoy wala kadon ka jing penwet kabadang sa kilong sospa lai po sau snam bat kakut hau apnyo edi ya kabala pensle ya ujus Kris lengba ka jing penbaptis Daniel kalau nak berkendai ke dekat ke baal pohon riu dihadin kita kin riu po artayo yau tau belasle on no bat un omyo ru bat kibril jong tau sim ubanwan ke penjot no ia kata kanong ba bat ia kata ka jaka kentang haba ka Bible ko on no ka bamut kat kom uisia kalau nong basan pulai ke dekat ke bapra ka ba ongom ni da ka ba banben bat ka jimisal asim no ya u de shapang ka jing em jong u we ba la perkhat bala ot no ya u nakari ki ba em namar ka jirengkang upai lang jonga la sho yu la odno ka bamut baya ujus Kris lasa napna na kabenta ki pop ki jonga jongpi nangai ba pipet ha kan kadur hadin kan ri po artayo ni hadin jong kasnam al ponyo edi berkata kalong hausnam life edi ya ujus Kris kum uta balasle
laot no kabamut la sana pna yu namar kipop kejengi halol keding pna. Bat haba ka Bible ko ong ba nalor ba laot no yu kepenjot ya kanong ba bat ya kata kajaka kentang hoi kakum ke history house nam nyopo edi la penjot shisnon ya ka temple ka ba itnat ya ka temple ka bankong bala thau du Sulman la penjot usim Nebuchadnezzar bar ya ka ni ka temple ka ba bala taibiang sesin la penjot house nam nyopo edi da ka Rom Daniel kalau nong ba khandai ka dekot ka ba apnyo ko ni bat sitiyo un pelong ya ka jutang baskam bat ki babun kay kabang akwa ban ong haba kran syapang kani ka sitiyo ka thoy ka nyosnam hapadeng kini ka nyosnam baka Bible ka on pelong ka jutang bat ki babun ka thoy ka lat bala ai ka jai bin riu bakin kala ka bamot hoy ka bau jisu dong don hang ni ka perthai na ka gospel ka ko Mathias ka lonong baspo ka khat ka basan ka ban riu wong in king ten si kisran ba kidei ban lejwat shwa ye ki langrot ki belaja na kasem yakini ki kharan ngut ujusu ulapano bar ulhukum ki udaong walej hakalti ki gentle hagashnong ki kenja Samaria ru piwat rong kani gedi kabanengkong kabau jusu ai ka hukum ki senran bar udaong handai pin kham ya lej hagita ki lamrot ki belaja no nakayeng Israel ban pendep yak ka balai thu rupa dake kitab Daniel kabalong un pelong ke jutang bat ki babun banwat ya kita ki belaja nang ta shishu ka Bible ko ong bat sitayo un pelong ya ka jutang baskam bat ki babun bat hamar ka siteng jong kata katiyo un pendono ya kata kajing kenya bat ya kata kajing aingo bam ngitip bagane ka sitayo ka tho ya ka nyosnam siteng tayo ka tho ya ka laisnam siteng hapo gani ka siteng tayo ka bolong hapreng kisnam arponyo bat lai pusau kade kasnam lai pue edi ha ka bala pendu ya ka jing aingo bam ka bamut ka kum baong ha ka sti kolosai kalau nong baar ka khot ka bakat sau bala pendam pendu no ya kita ki jing kenya jing kriam nama bau jisu las ya ladi lashim ya kelko ban kit ban ba ki pop ki jonga jengpi asanar ya ka Bible ko ong ba ulaweng no ru ya ka udah sanar ya ka hagrik na kabumun ngim nang kamshu ban kenya ban kriam nama la pendu ya gini jing aingu bam jing aingu di house nam life way edi saisin haba ka Bible ko ong hadin ka arja la ispas nam ya ka jaka kentang on pengkut no ka batho yaus nam shejar praspa sapusau ke ka bang akwa ban persutho syapi khniat ha ka bedi bat ke ba ka Bible ka kran syapang ka jaka kentang ba on pengkut no ngide ban yalit phai syaka testament ka baram na ke kitab Exodus kalau nang ba apsan ka dekat ba pra uble hukum ya Moses ba kentau ya ka jaka kentang na kamta jong khnang ba unyo ban shong ne hapren joki phi hani kadur ka kong kitab Exodus kalau nang ba apsan hadu kalau nang ba sapo kidan shibun kidur kidar bapatai kumno bo Moses uthau ye gani ke jaka kentang kat kaying jain kat tabernacle ban pendap ya ke jingle niam lerkom ka baranti ba kumno ki jingle niam baro kilong kiba yai be kat kum ke jing tha ka jong blai bat habaidi bat kani ke jing kenya jing kriam ki jingle niam ha ka jaka kentang tam ha ka personal channel ke jonga ka khasi gospel media phila banwat nglakran bahaya kani kakum ke kitab Leviticus kalau bakat driu ke dekat ba apkhandai hoi mala kasngi ulung do niam upendap yakiniam kirkom ha ka kamra ka jaka kentang hande shisnam urung syaka jaka kentang tam bad ya kani kasnam latip kum kasnam jong ka jing penyesuk kasngi jong ka jimkhut yaki pop baro bad ya ka jaka kentang kadai kasngi pagajing bisharu kasdang kani kajing la niam ka ba shisnam ka hap ha kasngi ba shipo jong ubnai banyo bar ka ka bangakwa ban ong haba ka Bible ko ong hadin ka ahaja lai spasnam ya ka jaka kentang ampung khot no kumulong ha ka por ka testament baram shisnam urang ba lang do
urung sya kajaka kentang tam bakadon ke jemukut bar kumjuk ke jemishar to tebru bakani ke arjalai spasnam kakut kasdang nadu usnam sospa sampinyo kakut hausnam shejar praspa sabsau kadai kasnam bau Jesus kum orang ba lengdo urung sya kajaka kentang tam banesat na kabanta ki pop ke jonga jongpi Jesus Christ om tang bau long unong bu unong tau am tang ba ulong unong pen em no suspa ujang ajopi ulong ru orang ba engdo ubatre menta habneng ubane site na menta jonga jongpi bar kham tam e ke jimbishar ka balong ye gitu ki balayap hebru golonong ba pra ga khat ka bankong bar ka bar ge thu de shapang kini ki bangi kran ka bakong san kalong kani ngidon orang ba londo kat uta ubla shong shakti ka mon ka khat ubakral tam ha ki beneng Usyakri kajaka kentang bakata katabanakal kabasisha ya kaba utrai ulap niang om ubriu uji suklus usyakri ha kajaka kentang katabanakal kabasisha kamdei shu ha katabanakal kayingjain kabaran hakisni kijong kikhon Israel hadin usnam sheja praspa sabsaw kabalong bakut yosam arja laispa snam uji suklus ukup ya kakam kum orang baldo ha kajaka kentang tam manisai na kamta jonga jongpi akwa arban kta khniat ha ka kitab jingpau golano bakhat we ga khat bakhat khanda uyonis ha ka jing itu pau go jong u uyo I yak sdok jutang habneng kumbadon ha kisni joki khon Israel handai jimpau golano bapra ga khat balai bat basau uyo I yak duan thang ubi jimpau golano basau ga khat basan uyo I yak nyo tuli ki ding pniang shrak kadai kapashi ka bapla kabang ngim sutu no ba ublei udang trei yakne kakam kumba open I haki khon Israel handai ba menta lengbau Jesus udang trei yakne kakam habneng kan mau ngakwa ban ong habang ila pop u Jesus kum orang ba lendo u yasai na kamta jonga jepi ningkong Yohanes kalanong ka baar ka khat ka ban kong ko ong kumni ko ki khon hap jonga nga tho yakini ki ke ru hapi ba pen om la pop Telada unu ulepop nyidon ken urusai barukupa ujiskus ubahak tai bo blei unkurku unpela yang IP bangin sutu ia ke jinjiliu jongkak tiang ke jong blei totip bakani ke arajar laispa snam kapasdang nadu snam shejar praspa sabsaw kajing bishar kanang yat menta syai ngakwar banong bau jisu kumurang balangdo unai sai akhmat ublei bokpa na kamta jonga bajongpi to ai bengin phai shoblei ngin dwai shoblei ublei un bukho yang ai pi ba kham tam e bangin pukre ela ka jong jing em nam tak tak singi bokraw ka jingwan jong Jesus Christ ba bangin longru kinong shoshnong ha ka perthai ka bathmai na kamta ka brom jong blei amen